Housing, Honorable Prime Minister na tumin leir basi kari gino habado Manipur ki praja sing aina haija basi on record haija bani Parliament ki record lai bani August ki tang mapan 2023 da Honorable Home Minister 𝗬𝗧𝗨𝗠𝗜𝗓𝗧 na mayak seng na hai ki madudi Honorable Prime Minister na Manipur ki issue se yam kumna nei thinjilli yamna sensitive oiba issue oibana yamna kumna neinari haibani masi ki khudam di Honorable Home Minister na haibasi video conference ki kutangda Manipur ki matangda Honorable Prime Minister ga 13 times wari sanakre aduga mahangna ahingi nongalam dai pung mari makhai phawda phone tawralaga update lawri mase aina haiba nate Parliament da 𝗬𝗧𝗨𝗠𝗜𝗓𝗧 na hai kiba Honorable Union Home Minister na hai kibado madugi record to ne amugsu amuk hai kari madudi hojik Prime Minister na Manipur gi susiga mari na more than 36,000 akoi Central Security Force thakre madugi matak da displaced people sing sigi temporary makoi leina ba yum sana na state government gi through da senthang kaya amade farmers sing displaced people singi laumi singi da lupa crore around 30 plus atare subject to correction mase Manipur government na piraga hojiki kari hai tare temporary solution pina bo honari haibasa Honorable Home Minister na Parliament na thamkhibani maduna praja sing atopa mina pangai da haiba akoi Honorable Prime Minister kaimda tawdabani haibado Honorable Home Minister haibasa Prime Minister gi makha da leibani Prime Minister gi approval yaudana Home Minister na Manipur da numit humni leiba yaba nate maramudana Home Minister na Parliament na thami ba haibasa akoi kanogi Prime Minister gi knowledge leirabani amadi Home Minister na Manipur da laga personally access to kibado madusu with the knowledge of Prime Minister ne haibase praja sing na khangbiu amadi yam thunasu ikoi anong sarkar hek lakpaga Manipur gi irang se loisinna ba amadi mayu me kai thadok-tana ikoi relief camp da leiriba nungsiraba isani se ima ibil mayam se magi origin yum sing da halanna ba BJP lenga na suksoi jodana honagani haibase ai thamjage Manipur gi BJP gi MLA sing kaimta tawde Manipur ki Assembly da Manipur ki solution por oda solution du lakani solution du tamna dum lakani am sensitive obi suni adu tha ma toy honorable okay sorry respected oja mai su tha ma toy mantri ma'am unarabani solution lakte mo harani adu mere sunati MP MLA na tabana unabadu di kana dre hana oja na haningi brasine in hajaningi ai kenom ta proof ta thamjage Manipur Legislative Assembly da ani subahanda ki session gi February da tokiba session or second day da resolution ma laweba Manipur prajasin khwaidagi pam resolution kari MLA ma'am sina unanimously lawri resolution ni ko kari haraga Manipur das cookie militant group kharaga makhada umbrella ani gi makhada leiri ba su se above rega tawiganu sorry kano tawbiyo kari hatare kakthapiro extend tawiganu haiba se resolution lawraga center da thari baneba ekoi sarkar sina